Pa se je začelo tudi v domačem prvenstvu. Vznemirljivo, kot si sicer nismo želeli, no na koncu pa na vse, kar se je dogajalo, izjemen odziv naše ekipe. 4-1, visoka in zaslužena zmaga proti Domžalam. Tu so najzanimivejši trenutki tega obračuna.
ko gledamo rezultat, izgleda brez večjih pretresov, brez večjih težav, ampak smo videli, da so Domžale ekipa, katera ve, za kaj gre, imajo svoj način igre, ampak kljub temu smo bili boljši v polju, boljši v dueli, boljši v ideji, tako da zaslužena zmaga. To mi je posao i to ću pokušati da držim što duže i da cijelu sezonu pokušam raditi tako. Jako bitna pobjeda prva, zaslužena pobjeda. Mogli smo još koji gol možda dati više, ali dobro, zadovoljni smo sa rezultatom i mislim da bi bolje bilo da nismo primili taj jedan gol, ali dobro, idemo dalje.